prelazimo na drugu celinu, nuklearna doktrina i eskalacija. Karaganov doslovno predlaže jasnu lestvicu vojne eskalacije. Evo kako to izgleda iz njegovog ugla. Prvi korak, napad konvencionalnim oružjem na logističke mete širom Evrope. Ako to ne uspe, drugi korak je direktno izdavanje jasnog nuklearnog ultimatuma. I konačno, treći korak bio bi izvođenje serije ograničenih nuklearnih udara. Zvuči kao scenariju za katastrofu, ali ovo je njegova stvarna strateška preporuka. I tu postaje još konkretniji. Njegova izjava glasi: trebalo bi da upotrebimo nuklearno oružje serijom ograničenih udara. Te elite su izgubile razum. Jasno naglašava da meta nikako nisu evropski narodi, već isključivo elite za koje on smatra da vode potpuno iracionalnu politiku. Klasična ruska nuklearna doktrina propisuje da u nuklearnom ratu nema pobednika. Karaganov to jednostavno odbacuje i naziva zastarelim. Njegova nova, predložena paradigma glasi da ukoliko se Rusija suoči sa superiornijom zapadnom koalicijom, ona zapravo ima apsolutnu obavezu da prvo upotrebi nuklearno oružje kako bi povratila globalno odvraćanje.